Dinija l-490 poddata fis-sensiela ta' Mużika mod ieħor fl-imkien miegħi Toni Sant. Fil-poddata l-lum se nisimgħu mingħand Clinton Paul, Relic, Anid Rock u Brodu. Mhux nibdew illum The Travelers. fuq il-blad tisma' l-ilma jfaqqa fl-istess waqt ir-riħ ċaqla is-siġar jinżlu x-xemx aħmar nar ħajja ta' belt fiċ-ċentru enerġija pura kull kulub bħal murtali dal-ikbar festa jiddawlu dlam iswed pista se nurik id-dinja storja ħelwa vjaġġi jinduru d-dinja kollha Happy pace colore Happy pace colore Happy pace colore Happy pace colore Dinja waħda sempliċi Happy pace colore Barra tiqa jissellun ma sħaba bajda immiddu Nixxabbat u nitlaf tejt Vizjoni naqa differenti Dinja waħda sempliċi Ħafi paċi koluri Xzif tejt kreativ Astrat iżda pozitiv Senurik id-dinja Storja ħelwa vjaġġi Jendur id-dinja kollha Ħafi paċi koluri Fi paċi kuluri jemek minn The Travelers tiftaħ il-poddata tagħna l-lum ukoll fis-sensiela ta' Mużika mod ieħor fl-imkien miegħi Toni Sant. Il-poddata li għandna llum hija pakkjata b'mużika ġdida jkolli ngħid. Illum kull silta li għandna sa ftit tal-ġranet ilu ma kienx teżisti. Id-dettalji għal dak kollu li għandi mħejjalikom fil-poddata tagħna bħal dejjem isibuh permezz tal-website personali tiegħi li sibuha fuq ToniSant.com. Dik il-website namlilkom referenza li aktar tard biex ngħidilkom diversi affarijiet, inkluż pereżempju il-fatt li jissibu wkoll il-poddati l-oħra kollha li għandna f'din is-sensiela permezz ta' ToniSant.com. Imma ħalli ngħaddu mill-ewwel għat-tieni silta issa. Hija l-ġdida mingħand Clinton Paul din id-darba bil-Malti, l-istess bħal ta' Travelers mingħand Clinton Paul għandna lilek qatt ma nsejt. Taħt għajnejja u ma rajtekx biex twennisni ma sibtekx ħol mitluf li jeb fix-xejn f'konfużjoni nsaqsi għalfejn nilmaħ wiċċek kull imkien u f'kull rokna nibki żmien żgur ma nista' ninsik qatt qalbi miegħek tant irbat lilek qatt ma nsejt
lilek biss ħabbejt miegħek mumenti sbieħ li taru l-kol marriħ lilek qatt ma nsejt lilek tanto żejt miegħek tiet fuq sħab bellus kien żmien meravigliuż meravigliuż kemm inħossni torturat meta naħseb fil-passat skjaf imbikkem tad-destin għadni newdem bik kull ħin miegħek ħajti kella skop issa mdalma qed tirtot sabar qatt ma nista' nsib għax kuljum niftakar fik lilek qatt ma nsejt lilek biss ħabbejt miegħek mumenti sbieħ li taru l-kol marriħ lilek qatt ma nsejt lilek tanto żejt miegħek tiet fuq sħab bellus kien żmien meravigliuż meravigliuż lilek qatt ma nsejt. U permezz ta' dik il-website li semmejtilkom aktar kmieni fil-poddata tagħna, ġifieri ToniSant.com, hemm mod mill-aktar faċli kif tagħmlu kuntatt miegħi nu pixir dejjem nisma' minn għandkom semmijaw segwaċi ta' din is-sensiela ta' poddati. Isibunu wkoll permezz tal-Facebook, Twitter, l-Instagram, il-YouTube, insomma huwa faċli biex tagħmlu kuntatt miegħi. Il-YouTube huwa wkoll fejn din il-poddata toħroġ verżjoni video kull ġimgħa apparti fuq ToniSant.com. Imma hemmhekk ukoll permezz ta' dik il-website u għal-mod preferit tiegħi kif tagħmlu kuntatt miegħi. U naddu għal aktar materjal fil-poddata tal-lum ukoll. L-ewwel żewġ siltiet kienu żewġ siltiet bil-Malti, żewġ siltiet li jmiss huma marbutin ma' xulxin b'mod differenti, mhumiex bil-Malti, u l-ħarsilta wkoll li għandna se nerġgħu nduru għal-Malti sintendi. Is-silta li jmiss issa ġejja minn album li ħireġ fil-21 ta' Lulju ta' din is-sena l-2017. It-tnedija tiegħu s'issir fil-Madlina Lodge. Qed ngħid dan għal-fatt li fadar madwar ġimagħtejn oħra minn meta qed toħroġ din il-poddata l-ewwel darba għat-tnedija ta' dan l-album. Huwa l-album il-ġdid tal-grupp Relic jismu The Code of Antics. Minnu ħarġu din is-silta b'dan il-video ikolli ngħid mhux tas-soltu wkoll. Is-silta minn Relic jisimha Strut, Papa's Got the Cash. It's hard to face the fact that she's not coming back. Oh yes, it's true. I wanna see you strut.
his papa's got the cash. So she flew off on his jet and said, got your love, but I want your money. Don't you know I'll be your honey? Got your love, but I want your money. Don't you know I'll be yours? I wanna see you strut. I had once found love, but now it's gone and lost forever. But a voice keeps ringing back on repeat, just like a track. She said, got your love, but I want your money. Don't you know I'll be your honey? Got your love, but I want your money. Don't you know I'll be yours? 'Cause I got your love, but I want your money. Oh, don't you know I'll be yours? I wanna see you strut. I wanna see you strut. I wanna see you strut. Irralik emmek u Strat Papa's Got the Cash mill-album tagħhom The Code of Antics illi kif għadna mela ħireġ minn hawn ftit tal-ġranet oħra meta qed toħroġ oriġinarjament din il-poddata. Id-data eżatt hija il-21 ta' Lulju. U għan forsi kun tajjeb ukoll li norbtu ma' silta illi jmiss għal-fatt illi din li għadna kemm rajna hawnhekk minn Irralik kellha video animati u kellha bil-cartoons kif ngħidu aħna u xek. L-istess għandha din is-silta illi jmiss minn Aned Rock, Mario Cordina illi għal bosta snin ibbażat fil-Polonja. Riċentament rajna spess anka f'Malta u kellu anka s-sitwazzjoni tiegħu ġdida illi issa huwa miżewweġ ukoll, imma minant Aned Rock is-silta ġdida video wkoll illi huwa kartun għandna Other Side of Town. I hear the burning down bridges on the other side of town. And I hear the burning down bridges on the other side of town. There'll be no crossing the river to the other side of town. There'll be no crossing the river to the other side of town. And I guess someone's got my reasons for burning the bridges down. And I guess someone's got the reasons from cutting us off the other side of town. Yes, I will be able to see my friends on the other side of town. Guess I will be able to get to work on the other side of town. Yes, I will.
hotel. Other Side of Town mek mela minant Anid Rock. U għonek forsi kun tajab l-infakkarkom ferrabta li għanna mal Malta Music Memory Project fu m3p.com.mt minant il-Malta Media Memory Preservation. Dan huwa proġett li biħinżommu tifkira ta' dak li għaddej biex meta jgħaddi żmien u l-preżenti sir il-passat jiġifieri fil-futur għana nkunu nistgħu niftakru xi ftit minn dak li nkunu għaddejna minnu. Bħal pereżempju din ukoll l-aħħar silta li għandi għalikom l-lum hija marbuta ma' tnedija tat-tieni album tal-grupp Brodu, għanna mżewġ album żgur illi jekk mhux aktar, illi se joħorġu matul dan ix-xahar tal-Lulju, jkolli ċans ngħidilkom aktar dwar hekk fil-podda tal-jmiss ukoll. It-tieni album tal-Brodu jismu Tfejt, u dewquna diġà xi siltiet minnu qabel ma ħareġ permezz tal-YouTube, inkluż dan il-video bil-kwadru ex voto mill-Santwarju ta' Zabbar tal-Marija tal-Grazzja u mill-album Tfejt mela minant il-Brodu se nisimgħu Erġajt waqgħid f'koma. Daħlet ix-xemx
U bis-silta erġajt waqajt f'koma minant il-brodu mill-album tagħhom Tfejt illi tnieda propju fil-bidu ta' Lulju ta' 2017, id-data oriġinali kienet il-11 ta' 9 ta' Lulju. Għana ġena f'tmiem tal-poddata tal-lum ukoll fis-sensiela ta' mużika mod ieħor flimkien miegħi Toni Sant. Jiena ma fadalli xejn fil-infakkarkom il-dettalji u l-kuntatt bħal dejjem huma permezz ta' ToniSant.com u sa ma nerġgħu niltaqgħu darb'oħra jiena minn qalbi nawguralkom is-saħħa.